Ko tau pehe pe South Pacific Loans, peke mana tu lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ko lautau e nau toko ni a tau kainga tonga mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. O wana ke tuku ki te fuwhaya tā ia, mo lome kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehekehe. Lolo tonga e tau whewa uhi mo COVID-19. Ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, koko ke whia mao sēniti e. Ki hau ka venga wha whamiri, ka venga he lotu, whia mao sēniti ki anu ki tonga. Pea koe hāpeha o whia mao sēniti, whakawawe. Ko e South Pacific Loans, pēr tene lava, ke ne toko ni koe. Ka o ki kai ke tuimai, pea ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai whika o i whakamaui, noa walu ngeau, Valu, hiva valu. Pete ke au tonu mai peki ha mau ofisi. I he whika ua o e Cavendish Drive i Manukau. Peko e ofisi i he whetaulaki anga o e Manu Wellington Highway pe mo Penrose Road i Manu Wellington. South Pacific Loans i he noa valu ngeau, valu, hiva valu.